luyare kes elimite ebe opotu onyamasa pia enwedolete lukumina katakanya kesa kanyara luni lo abete temokina agilo na Esomero na daule mapakna epolo emonara angor na yeto mobilo lo apota baje singa juti lukumina katakanya kada kesa kai anete mobina gilo lo luda dauna lemo na kai o bank ko nyebi anera na group lagi labunere anete mobina gilo agorun boy singi temo mobina gilo ba beto sama sirigi so ibi goro ko sini apur bek ne meeting ni ucamuna na nyon bo kwana mama yot sinore ko ko sinje sinore alo se kwana ngasa je kin lu engineer kala la chagila ni ase kona aje ki sinore do kira tilak na city asel do kada kwani paka ngina do mo di city master gichu e jore ke ngolo ba ai si bo ngi sineni ka sa ja de Epikipikin ke tamas mo di city do sa ko pa jipi ka kan ela chitale office da ko ngi chawnis chairman PTA akaulo na se unungesi apotu etejo kasbe iti kwa nase une committee lo task force lelo sa tuki sirigino ochalo nara mama uri ake chamu to sa yaunu isirigini ai wadika kedi due office baka sibo da uri akabe kwane chairman PTA ngesi da jaunu toma o task force ngone tetere tunge chamu neta iko nahi ailem sirigini abogir baleli moene committee ngone be mama apedo dalo sta iri ochalo nare yuto tikoiti ngakayo dakaulo na sai rimora tuku ni sirigini disino apotsa tuku do chalo loka boss obuna omu ni sirigini office angaro treasury ango treasury atwa samasi lu sirigini so apipilu na agila na itakadikise chem ngesa apipilu na potsa to dalemu ngesi danina inero ni kopane je Epikipikin police doi kototi so ngese jaito ma police no bugondo atupuna polo na icholongo elo suano chalo kalo kabos jenete asekenye nges ebala ebe alo basi balwa na perusi atukono ineni choma tiboro ili muda sauri akara isoli apana kata ngavai sana mabe pupete idumana ni choma to na idumana na akuma atukono to na ilo ebala sana kereke sito na ile konya limunu yangato enyonyoras ichia bala kuna nyuna nwangu ineritos auriaka icheda mamera gilo bon ejasi siri wule kam to sa sini da lete mokena goal post osoda awili baro da kotoi osodi bala bon imele kisule Esomero osodi slashers nunu da kere mami borine takani dauna e budgetinga konye mami borine lo muno Esomero so do kwana gilo ngseti pipiliso nara kona ya pedio edwe abongo kine Esomero kore tikade kitinga okede head teacher na soditi minangesi anyami akesom ko imame muna akesom nare raile jaka ile dauni to mosabiti chepa keje Esomero do preparan bon nuchia parasha balabe jo meeting tupa jay no mayne simu a jenun tute jo meeting tupije background le music jay e bolia kepolo mamere meeting ramat imun odo so balati e district yaytune lo ngari ni kitinu a shoman ijula do bere ngesi ni chenara e so makisono adaw ngesi oloti so ma do bere ngun ni cheda am kepolo mam silo sa chamaki ngesa bongokin aisha nakin Esomero lo karlo polo kama na rakeda kipinu le mto somaite kose duye do kisa nyama risirigin dai na kini kose duye ni ngosit na polo noi ai lamenene gudo anwai bu apta kipi do ko ne tireti moto kanoro tangon e pedore ta do mun mache akangas kodu ya ngun so ibore nyese tipipilti yongon noi kwa pauran lo ka boss apolo ne Esomero kalo Moses area chu ediopete kalo etoronare tainges ebala ebe raina lilio konyedo mam apota pedosi adumunu kede benade okiror apolo ne cholongo PTA ediopete kotomo police lu iswamaete bugondo police lo mama koto ekekiror ikalala raingesi echamniti ebe idartos kesi Epikipikin okiror Ejangonda apolo kinto ne riongete lo aisisha kede abolia so kosere district aneti chumar nges abala ko simu ebe epote kesi aitemo kinengono arai etakanwa beit Mara ke jannu ke raido ne personal da ngesi lo bu ara beit ma prati go ngor nara mamberanga sisautere rasa beit rasa ba bikini so da jenu don et pakinete Kanu TV East Patrick Odongo Kosere District